jande dina kana bay jande lekol wallay jande rewa gorunde yum dum no buri nindi e ko Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musidɓe yiɓɓe on hiwrama on salminama on landama si tawi hiɗon e jaam hande kadi nde alarbare ɗo en tintidi ko yewti e émission meɗen on kon émission nede jikkuji men iɗon andi alarba si hewti o leer ɗo haray en tintida ɗo ɓe wona wooda ko ɓeydodirɗen e fii ko wiyete nedi kon e jikku kon c'est à dire ɗum ɗon iɗon andi koko woni en tagaɗo donc no hay mummunteji ɗin kadi par ce que hunde ko nono ne'ira o donc nde feeñirta woni kaka jamma ma kaka famille muɗum donc haray min salmini on ko adi kon min landike sa yiɗon e jaam onon ɓe guureji moɗon Allah hara ɗum donc haray no andirɗon noon e ardiɓe meɗen ardiɓe julɓe foop aduna Allah on kala ko waɗiri haray hiɗen toriɓe kadi muññagol yaafo yarlo kala hikkaniɓe yeeso e nder o semaine ɗo kadi ɓayɗen andi koko ratata donc haray enen kadi ñande wayte no ɓe wayo taw hara ko en yaafaɓe si ƴettita donc haray ko ɗum ɗo woni ko fokkintinirten émission on hande kadi no andirɗon noon si tawi woni hiɗe yewtude fi affaire ne de jikkuji neeɓi yewtude ɗo fi ɗum en neeɓi haalde ɗo fayda dès le début de notre émission e yewtude fi needi kono jusqu'à présent no woodi ko e memali taw tawata hara c'est à dire ko manière hombo ko honno needi heɓorta ko honno needi c'est à dire ko honno payku ne'irte e galle ma ko honno mummunte ne'irte e nokkure hara ɗum ɗon ko yaadu e hedditiɓe ɓen ɗum ɗon e yewtali ɗum ɗon taw donc e yewtiɗo définition mum on en yewtiɗo c'est à dire ko honɗum wiyete needi ko honɗum wiyete jikku ɗum ɗon fof en définisiɗo ɓuure tañƴinade donc hay ɗum e kola mum en wawa e artoyde e muɗum mais hande cela veut dire sen iwi e ɓawto définition on ko honɗum hikketen noon e fi affaire nedi on ko honno goɗɗo yani ko honno payku ne'irte e nder nokkure ko honno mummunte kadi ne'irte e nder nokkure tawata hara ɗum ɗum fof wawa yaadude e jama on ɓayɗon andi e hiɗa ne'a hunde woni ko paykum woni ko mummunte newɗa ha ne'a ɗum yaha addanoyama bagamma yaha addanoyama probléme créanama probléme ka yaasi addanama donc ko hono no wawata ne'irde ɗum ɗon hara addanalima probléme hande ko ɗum ɗo waweten yewtude seeɗa e yerwo ko anduɗen e miwɗum donc nder ɗum ɗon noon no heewi façon ji c'est à dire façon ji buyno nder ton laawi buyno nder ton ko tawata haray ɗum ɗon no holli ko honno payku neyirte e nokkure faami donc haray ko adi kon taw koyo mawɓe andu tun siɗa newde paykum ma hiɗa newde payku haysi ko paykum goɗɗo goo donc ya andu ko welino nder ton ko mettino nder ton koye nder needi ndin o hollatama wasere needi koye nder needi ndin kadi newgol mo ngol kadi o hollatama ko wiyete needi kon faami mi anda si faamike quoi donc koye nder ne'ugol mo ngol hollata wasere needi makko ne ensuite koye nder ne'ugol mo ngol kadi hollata ma woyi himo ɗofti ko wonɗamo e ne'ude kon on faami ensuite no heewi kono en attora e ɗum noon taw donc ko honɗum taw woni ko tuusata taw ka famille ko adi kon si tawi woni a ne'a e paykum yo anndo taw ko an woni mawɓe makko tawde den yo anndu ko an woni mawɓe makko ma o an tigi anne o ya anndu ko hombo woni mawɓe paykum kum c'est la première des choses anne o mon koyo paykum kum anndu taw ko an woni mawɓe makko ɓen ou bien siko paykum adduɗa anne o mon ko ya anndu taw ko famille hombo o iwi si wawamo ne'ude c'est la première des choses laawol arano ngol no ensuite hikkita ɗon honɗum ɗon andi newgol ngol wona piggal tum newgol ngol wona jannugol tum newgol ngol wona yewtugol tum cela veut dire ko piiji buy woni ko hawtodira
wi'a ne'ugol piggal tun ne'ata fokke mélange e wat jannugol mo yewtugol mo c'est à dire multugol goɗɗo o multay si a ne'ay goɗɗo kadi a multay mo wona hollugol tun an iɗa ñaaɗiri wa baagi non ɗum ne'ata donc ko ɗum waɗi e nder ɗum ɗon kadi a hollay mo ene si o memi ɗum ɗo vraiment addanay mo sattede hollamo rigoureux yani hollamo iɗa ñaaɗi e gon sengo ɗon kadi faami cela veut dire ɗin ɗon piiji fof woni ko hawtodirte fiya ne'u paykunku donc e nder non ngol ne'ugol mo ɗon noon cela veut dire no woodi ka tuusete on andi ko portoɓe wiyata kon point faible on konto ɗuuɗuɓe yiyay si tawi woni kamɓe si innama ko newgol woni ko payku maɓɓe ma ko payku goɗɗogo sanction maɓɓe on taw woɓɓe ɓen ko attorta ko wigol donc hande a ñamataɗo ma donc hande a yaltataɗo ɗum fof no wona cela veut dire simo falano fijoygol ɓe pinamo ɓen a yaltata hande si tawi woni ko ñamugol ɓe wawi mo pinude ɗon kadi hay so ñamay mais fewdo ɗon on ɓe hollatamo ñiiri o memata hay simo faala c'est une autre punition donc yo andu ko waɗi kon déjà welali ɓe te ensuite konko waɗi ɗon himo andi o jara wattude o waɗi la première fois pour la première fois mais himo andi ɗum ɗon o wattata cela veut dire woɓɓe no ne'ira noon à travers sanction ji ɗin ko ɗum ɗo wiyete sanction ɗum ɗon kaka nder suudu nere nden ka suudu on ande yewti no woodi ka ne'ete kadi yani ka janggoygol que ça soit kaka duɗal malla kaka école on faami so tawi woni noon kaka école ton kadi e sanction mum mais toujours kala donc en fof eɗen andi ka l'école e ɗuɗude fay ɓen e ɗuɗde ka école donc ɓe majjaka mo be inde mawɗo muɗum par ce que nde ɗa yaha toon présente ɗa a présente to inde ma nden présente a inde mawɓe ma ɓen hay hoɗo ma ngon haray ɓe andi on faami donc ɗum so tawi ɓe waɗirta wana noon ko en cas de probléme si probléme yanoyi ɓe andi koye famille hombo ɓe yahata ma ɓe andi koye famille hombo ɓe nelata on ɗon o ara on famille ɗon si ari ma kamɓe tigui ɓe nela heeringal e on famille ɗon ɓenna paykum makum donc himo waɗi ɗum ɗo ko welali men yeetomo ma ɓe haalnoma sanction ji ɗin ka l'école joni sanction ji ɗin ka l'école to no heewi façon woɓɓe ɓen no holla wondema so tawi woni a yeehi ka école a waɗi wasere needi par ce que no anda wasere needi nde woɓɓe ɓen kaka yaasi ka l'école toon ƴettata woɓɓe ɓen noon kaka suudu ƴettata yooɓo o yaha ka école on faami ɗum ɗum fof no wona mais no woniri wo woni kaka école o ƴetti woni kaka suudu o ƴetti si tawi tun o holli tun angal needi ka école donc monsieur joni no mari laawol ka wiyatamo wondema donc ɓa waɗiri ni joni imo yaha ka mawɓe ma ɓen taw imo yaha ka mawɓe ma ɓen taw après si tawi woni a ardi e maɓɓe on tuma a naatay illa ko wona ɗum haray wonde maɓɓe toon taw on faami ɗum ɗin sanction ji fof ɓe waɗa noon kaka école wonɗen haalde amma noon ka duɗal ɗon kay ɓe corrigey o tigui par ce que no toon loyru ndu ɓe piyata o tigui wona noon sattay ɗum ha ko loyru sanction wona siga pille no waɗa ɓawoɗo donc kala piyaɗo ɗum ɗon fayda koyo nawnu parce que ko luubagol on tuma woodi noon donc ko noon le wawi fayda so yi ɗuɗuɓe ɓen vraiment no muusinogoy muusino e maɓɓe kono alhamdoulillahi woɓɓe maɓɓe yi nafa muɗum ka sakkitorum koɓe gayno wonannoɓe e fillaye yani wonannoɓe histoire on faami wonannoɓe histoire mais de toutes les façons sika ka duɗal e ka école no seedi ka duɗal ɗon ɓe sanction ɓe corrigay o tigui ɓe piyay mo seeɗa ɓe hollamo ɗum waɗatake ma pay koye woni janggudude koye ɓen ɗum fof ɓe sooƴamo ma ɓen ɗum fof inna hande donc sa janggay ɗo ko antenata kara on fop hande ko janguirte kon fof hande ko antenoyta kara mum on ko jangguete kikkiɗe kon ɗum fof e yiiɗin sanction ji ɗon mais ka école to que ça soit no toon ko ɓenta korno kon sanction hara ko ɗum ɗon ko galaɗi woni toon ma ɓe innama donc yalto hocca kala ñoogue ko woni ka damal cours woni ka damal classe ji yalto hocca sika ka école ko hañ hoccata o ñoogue ɗon fof hay ka nder en même temps hay ka nder classe ha hoccay
ɗum non fof e yii ma ɓeynama donc an on hannde windu ɗum ɗo winda wondema ɓe winna ya windu e français wondema a wattata nde hunde ɗo ɓe haalanama ha saba ko windata kon on faami ɗum non fof ko sanction cela veut dire ko ɗum holli wondema no woodi no goɗɗo neyiri no eltiri hara wona piggal tun ɗum ɗon on andi ko solution go e donc piggal ngal noon kadi sen arta e maggal seeɗa e no woodi pille ɗe tawata hara ɗum ɗo yeggintintama ko jannguɗa kon ɗum ɗo yeggintintama ella ko waɗuɗa kon cela veut dire on ella ɗon hiɗa andi kala ka yiiɗa siga ɗon ɗon no waɗa inna min mi heɓuno tallal lakke o ella ɗo donc ɗum waɗataki andi ngal piggal ɗo no toon mais piggal luɓertegal wasi enne tun donc ko mone ɗum ɗon kadi no holli hoore mum on faami ɗen pille kadi no toon ɗum ɗon kadi ko no tawa e needi ko tawata e yii no waɗi ma en filitanama donc solution ko ɗum mi yetti on solution on no heewi laawi buy hara wana piggal kono noon e nder ɗum noon e no woodi ko tawata e waɗa e référence e muɗum yani no woodi ko ka ɓaarorten on andi mawɓe men ɓe souvent ɓe yettoto en ɓe innay e wondema si tawi woni e tun ko min woni mawɓe ma ɓen donc a nananay men komi wiwma kon et pourtant le c'est vrai si tawi tun woni ko kamɓe woni mawɓe ma ɓen te ensuite ɗa gomi ɗum ɗon ko kamɓe woni mawɓe ma ɓen vraiment mi sikki ɓe wiyata ya waɗa hunde kaari wiya a waɗata par ce que ɓe andi kamɓe ɓe rewi e tallal lakke goo donc si ɓe yiiɗa fokkitiri wano unoyagol ka ɓe unino ɗon ɓe yettotoma wata rew ɗon a faami ɓe yettotoma rew ɗon min ko ɗon mi feggino mi heɓuno ella mum mi heɓuno tallal lakke mum donc awwata rew ɗon mi hollete laawol ka rewa donc ko noon ɓe ne'irta woɓɓe ɓen joƴƴinay paykoy koye yewta ɓenne bullal kaka baggal seeɓata sa joƴƴini payku ma yewtimo ko satti hoore wo ko satti hoore min naali ko no woodi mélange te quoi du coup mélange ay wonaya joƴƴintu yewta donc no woodi kadi no hulɓinirta a hulɓinaymo ɗum ɗon fof no waɗa kono mais yewtere nden de plus yewtere nden yo ɓuru multugol ngol yo ɓuru edi piggal ngal cela veut dire piggal ngal waɗay ha o doga ma an mawɗo makko piggal ngal waɗay ha o doga famille makko par ce que kanko de den si tawi woni mo faala yani ko faala kon donc hay piggal ngal on tuma sa piyimo hara woynata walla o heeɓi sago makko on o heeɓi no porlitora o yaha o accidama ɗon noon e andeji ɗiɗi ande aranere nden hiɗa andi pelleti ko woni wadde kon ko ella ande ɗimmere nden pelleti a perdimo par ce que o yalti galle ɗen andiɗa heeɓi andeji ɗiɗi donc sa yimo waɗa quelque chose de grave a yi ɗum ɗon hiɗa andi ɗum no wondi e ella molanaɗo vraiment ta artor piggal ngal noddumo ɓay ko han jeymo noddumo multa noddumo yewtamo par ce que ɗon o dogatama innamo ɗum ɗo har mi yino ka woɓɓe waɗi ɗum kono vraiment tigi tigi on ka battane maɓɓe on kanuno ko ni ɓe wawno donc an andi wonaya seke wonaya jeeyu goɗɗo naya heɓu goɗɗo hulamo kadi dipandi naya heɓu goɗɗo hulamo haalanmo ko woni ko nafatamo kon haalanmo ka rewɗa ɗon ha reyi sisuɗa kankadi ko ɗum ɗon o ñambata e ensuite ɓiɓɓe makko kankadi ko ɗum ɗon ñambata on faami ɗum ɗon fof no nder ton kono noon a yewti a multi cela veut dire ko ɗum woni multugol ngol ko a fodaymo e hoore ko fodatamo kon ko ya hunnu wona ya fodumo ko a waɗata de wona ya fodu ko a waɗata ko ɗum woni ekkutugol sina ɗum paykum mum e fenade o yafata noon kono ko ɗum woni ekkutugol paykum mum fenade moƴƴa noon kadi inna joni donc hiɗa andi par exemple mi jonna misal maɗa ɗum ɗon entre parenthèse wona ni joni mawɗo hara himo andi mo ñawli goɗɗo ka yaasi o ara o naata ka galle donc o waalo ɗon paykum makko kun harana ka damal to ñamade nden ɓooyi ha joni ñamade nden aroya ka makko o tawa paykum kun ka damal o enna a jarama paykum kun jaabito o lando si baabe ma noga et pourtant iɗa andi baabe ma winoma goɗɗo no ara to so ari wimo mi alaga
andi aykiti pay kun taw fenande tappale taw harale ɗe nder toon par ce que ko ñamande huluɗa wiyamo wonde masi ma oya no ara to so ari wimi alaga ma wilan nawni te ɗum ɗon fof e yiyey ɗum siga ɗum no waɗa donc ɓen ɗon ɓe ara tun ɓe haala ɓe lando wiya he baɓe gande wi wondema yomi wiɓe alaga andi si ko famowo o faami hi ko mawɗo on tindinimo par ce que paykun ko paykun ko paykun ɓe lando tutugoyna e baɓe gande wila yomi wiɓe alaga ayi donc mawɗo on imo wawi yiltitorde ɗon doyi himo andi hi oɗo fayda ko so hettoye nde ñamande makko ɗo kosi ko Allah faabi so hetto e ñamande nden kosi ko Allah faabi par ce que o tindini o holli ɗon taw ko ha honto mawɗo on o boni holli ɗon taw ko ha honto mawɗo on mari ella par ce que kono mawɗo o wayi wo fayda ɓiɓɓe ɓen kadi ko ɓuuri ko ngono wa'ata no wayi wo ko noon wa'ata par ce que ndaaro ɗon taw o ekkitimo fenande o ekkitimo ella on ella ɗolle ensuite ko ɗum paykum ko jogoto joni noon est ce que on ɗon no wawi joɗade inna paykum mako ene accu fenande moƴƴa ɗum e ɗum moƴƴa e handile ko tindinoɗamo kon donc so ari noon jabarema ɗon e wigol ɗon noon he baba ɗon andi o wino layomi accu ɗum ɗo kono ɗon andi ko noon tindinolan hunde kaari hari ɗon nder ga wiɗo yomi wiɓe yaw ngalaga ɗum ɗon kadi ko honɗum ɗum ɗon kadi ko honɗum donc andi ɗon ɗon ara waɗi ella par ce que o ami tu fewtude o inna bon ko haalno ɗon ko ɗon kadi ɗon andi on fawnike par ce que mawɗo wiyatake fenayi on innayi tu on himike ma on liƴƴi baɓe ayi donc ɗum ɗon fof ko wattango yilla sa ekkitay pay kumma hollumo lawol ngol ko annduɗa hi soko sika ka jama o jooɗi o yewtay sika ka famille makko o jooɗi o dirige o yewtay ko ɗum ɗon ɓuuri e moƴƴude te kadi noon multugol ngol ko ya waɗu hara ko ya multu hara a bonnali ahadi ko ɗum woni bonnugol ahadi ngol haaldida go on tigui e programme haaldida o tigui a waɗanaymo ɗum ɗo yaha tawa ronka laatinde firta ɗum noon ko ella molanaɗo donc ɗum noon no waɗa ha fay ɓen ɓe c'est à dire nete ɓen ɓe décourage o e ma ɓe décourage o e famille o ha ɓe yalta ɓe yaha ɓe ɗaɓɓoya yani fedde goo par ce que sa fodimo une fois fodimo deux fois tayle konko foɗɗamo ɗon fof koko falano tun et pourtant o ala moyen mum alle a fodimo imo andi hi o heɓay joni a fodimo ɗum ronki latade andi o yalta yo yaha waɗa bagama fino heɓira par ce que o innayi mone moussa talam par ce que ɓe ɗaynilan une fois deux fois trois fois ɓe ɗaynilan maintes fois joni mi hollayɓe min kadi komi gorko on faami ma mi hollayɓe min kadi komi tagaɗo mi wakkiloto o yaha o inna ko wurde ma o wakkilora wurde ma de donc no boni riba no moƴƴi riba o tefata kanko objectif on koko mawɗon fodnomo kon ɓay woni ɓe hunnali kanko o hunnanayi hoore makko il suffit que yo heɓu tum no jawdin heɓori ha o heeɓi ko faala kon o tefata ɗum noon andi ɗon taw o tombi e erreur o yani o naati e ella donc ko wattango yilla moƴƴa e yewtata ɗum noon fof ronke yewtude kadi fi pay koye ƴettoyte koye ka yaasi koye adde halfine famille ji ɗin pay koye ƴettoyte koye ka yaasi koye o ko siɗɗo an o ko bandan an yo ne anan ko ɓiɗɗo an ko ɓiɗɗo makko je vous assure piiji goo no yalta e ɗum nisira o mayɗo mo yaafaka quoi yona ɗum koko suɓete ɓenno toon na ƴettugol tun no ƴettiri wo inna o ɓay ko ɓiɗɗo miñan an ɓiɗɗo jaja an ɓiɗɗo koto an ay ka battane ay ka feng ko ɗon wonota ko ɗon andoto hi est ce que c'est vrai ko ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo kotoma kontuma dagoto kono ko aranum fo ta haray ko patugol o tigui waɗano fondation ji ɗi andanda hoorema fodariji kay ɗi andanda hoorema oye hay goto wawata huɓinade mais finalement ko yiite ko combat ji tu waɗata hakkude mabɓe yahoya ha hutodiral naata hakkude makko e famille mo woni newde on tuma woni ha yeehi yewtere yalti wigol mi sikkananoma mi sikkuno ɓiɗɗo an ko ɓiɗɗo ma andi haray wona ko moƴƴi o yaltitani oɗa na ko moƴƴi o yaltitani ɓiɗɗo makko siko ko moƴƴi ko enta alhamdulillah vraiment ɗo holli jaka simi ala a nayla holli jaka ɓiɗɗo an ko ɓiɗɗo ma
ko ɗum ɗo yaltoyta si moƴƴi. Kono si boni haray woni lancuru famille. Joni noon ɓen ƴetteteɓe ɗon naɓe ɗin famille ji accitire to wiye no naɓa nere a tefata lantata ko wigol tun min ɓay kaka jajango woni miɗa andi ɗon machallah ɗon piiji ɗin fof alhamdulillah no yarde no haniri no a tefata a landata ko a anda yani localité mo jajama ka woni ɗon ma kotoma ma mi ñamma anda ka ɓiɗɗo ma woni ɗon est ce que no woni paisible est ce que y a la paix là-bas a anda sino newi ma si newaki par ce que sa noddimo alandike jajama ma a noddi alandike kotoma no ɓiɗɗo an o waɗi ko ɓeyntama alhamdulillah himo e jaam modi yimɓe woni ɗo no moƴƴiri tefude anda no wawi wonde hara ko intérêt maɓɓe personnel ɓe wondiri e makko toon par ce que si ɓe wondi no moƴƴiri andu 75% kono moƴƴani ɓe kamɓe si yeehi ha tawi tun hi ko ɓiɗɗon ɓuuri moƴƴande tun woday no wayi ella yaltitoye kisan juutata ko ɗum waɗi watta wikko ɓay Allah haray no accuma wata wikko ɓiɗɗo ma ha ina naɓe kaari ne analan ma ɗumani mi kondanagoy par ce que mo ɓe andi kono noon miɗe andi e yii ɗum ɗon ko woni wadde ko huuɓata tawata hara pay koye lettete ka koye wona ne'ede toon harale nene maɓɓe ba maɓɓe no wuuri ɓeyna a wonu muñoɗa waɗiniri ni waccitiri ni donc ɗe yiide ɗum noon fof ɗen lette fof no yaltude fayɓe ha go koye weeyiroya ni exemple ji buy yalti tawata hara ko woni réel hara na aynugol ko ɗuma non e yii ɗum ko woni c'est à dire no jaali aduna o jon noon ko fi on ɗum haray an hiɗa wooda hiɗa wuuri a selli maîtrise awa ron kay maîtrise de ɓiɓɓe maɓe he wona heɓgol ngol tun c'est à dire heɓgol jawdi tun ne'ata solution kadi no toon komi haalni on ko annanen solution no woodi ɗum lannata no woodi woɓɓe ɓe mari ɓiɓɓe ha hara moyen on no fanɗi ha kono alhamdoulillahi ɓe jokkiɗi ɗon no yarde no woniri noon he piiji ɗin fof ko haqqil yarete haqqil rek yarete ɗuuɗi fanɗi sa heɓani hunde nden solution a heɓani ɗum ɗon haqqil yahay no faaliraɗa noon tawa hara a wirtaki kono ɗum ɗon fof gasi ka nder ka tumbere ka famille nder toon gasata par ce que si tawi woni ñande weeli nat yo famille on andu weeli ñande metti kadi yo famille on andu hanki weeli hande kadi metti andi haray a heeɓi faale ma o kono si tawi woni an ko yo weelu tun ñande metti wosoƴi andu ko e ma taw woni an tigi taw par ce que so a ɓannidirinoɓe a yeytike ɓe ene saayi welay saayi metta a yeytike ɓe ene ko honɗum wiyete needi ko wiyete needi kon vraiment a taway si nden sattede a heɓatande buuyi minata heɓatande buuyi onno a heɓatade seeɗa kono noon a heɓata buuyi par ce que neɗɗo kan no wona woniri wo a heɓata weltaniɗoma à 100% hay ka famille ma a heɓata weltaniɗoma à 100% faami donc ɗum ɗon fof ko daarugol ko honno wawata waɗirde récapitulation faami ɓucca seeɗa yani andinere wona innugol ko donc min ɗum ko ɗum wona ko ƴettante coora musidɓe wona ko ƴettante coora he sa yalti ka yaasi ɗo hande a anday kon anday so tawi woni a ɓeyda needi ma so tawi woni jommum ɗuyta needi ko jogui kon haraka ka yaasi ɗo yaltuɗa a yiyey ɗum no c'est très simple joni noon no faliraɗa kadi ɓiɗɗo ma yo waw wo ma no faliraɗa musidɗo ma yo waw wo kadi an kadi ko a hollaymo no faliraɗa yo waw noon sa falanomo yo moƴƴu a hollaymo lawol moƴƴol ngol sa falanamo noon kadi ko boni yo aalo a hollaymo kadi lawol aalingol ngol par ce que hiɗa yiwde aaliɓɓen ko honto woni rewde ɗa yiide wo c'est à dire bonodaji ɗin yimɓe bonnayɓe ɓen hiɗa yiwde ko honto ɓe woni rewde donc ɗum ɗon fof koya andu aduna ɗo no holli ko inna kon ka porte droit et devoir mo ɓe no hani no mari ko hetta no toon ko hananma kon ankadi no toon ko farlima kon no toon ko duwaɗa wadde kon on faami donc ko hananma kon ɗum ɗon on goɗɗo haka yaha ko hananma kon hiɗa mari plein droit réclamugol ɗum ɗon landito ɗum ɗon par ce que ɗum ɗon ko ndimuma ngon noon ko hananma kon ɗum no tawa e ndimuma ngon on faami ɗum no tawa e ndimuma ngon kono so tawi woni goɗɗo yaaɓeti ɗum ɗon andu haray goho darto
ɓey wonɓe yaɓutude ɗum ɗon watna yilla e hoore ma ensuite ndaara hoore ma e ɓen ɓe wonɗa e mun ɗon ɗum fof no toon par ce que ellaji goo no yaldita taway ko aw wonda ɗo ellaji goo kadi no yaldita tawa ko kamɓe ɓe arɗa ka mum ɓen ma ɓe wonduɗa e mum ɓen toon tawa ɓen kadi ellaji goo no yaldita tawa hara ko ɓen ɗon mais de toutes les façons ɗum non fof no zéro ko honno zérorta mo ɓeya de point de vue mum on mo ɓe hara to ñaali goɗɗo mi sikki andi sinnama tun e goɗɗo no yooɓi needi seeɗa ko fanɗi wo ko fanɗi yewtere kala no woodi ka nde fuɗɗorta yewtere kala no woodi ka nde fuɗɗorta kono yewtere nden fuɗɗorta a hiwrike jama tawi jama hiwrike ɓe eɗa réclame de droit ma o no woodi ka ƴawrete par ce que ala ka yahata tawata har hay sikoye famille a tawa no inna hoorejo no ɗo siko a tawa père de famille ono toon ko noon woni ƴawrugal ngal na argol to ŋukko wona fiiɗa koko hananma de kadi arata to ŋukkoɗa a reway ko hana rewede ɗon ɗon haray a teddini sariyan kono sa rewi ka rewɗa o ko ɗum watta ha ɓe jiiɓitama hino koko hanuɗa hettude kono a rewali ko hanuɗa rewde ɗon andi ɗon on a waɗi ella ɗuɗɓe noon famata ɗum par ce que wigol tum min ɗum ɗo min kokomi jeeymi woni landitade koko hananila mi woni landitade hara no piya ɓernde no tappa hoore no mboota mirji kokomi jeeymi woni landitade ɗo hay siko ha ka justice yaaha ɗo kokomi jeeymi hihi ɓeydaligoy koko jeyɗa ko no woodi ka landorta ɗum ɗon fiya hettu no woodi lawol ka rewata landuɗa fiya hettu kono sa ari tun a jumpi a acci hoore nden a fuɗɗori ka bukkol a fuɗɗori ley je vous assure a yalto eta pris carton par ce que ɓe hollete ko saria ɓe hollete ko ente saria kon si a ala needi ma ala yani ma a faama ɓe hollete ko honno faamuɗo ko honɗum duwaɗa wadde taw jogotoma taw ɓe hollama hakkil aray jomum kañum no manquira ɗum no piji ɗin fof koye cela veut dire e andi wata yiw yani wata accu bantan hikin ka yitere ma inna a ittay lojol e yitere goɗɗo eto taw ko woni e mako ɗum noon taw régula ɗum on probléme ɗon taw après noon si yaha noon inna a régloya e probléme goɗɗo goo faami par ce que innugo réglo e probléme goɗɗo goo tawi ɗa andira probléme ko ɓe yetotoma taw wona ko a yata ni neɗɗa ko ɓe yetotoma taw he ani di e probléme ma on taw par ce que minen no woodi aray ɓe yeetome yomi waɗirni kono wona an non ala hoyde ɓurde muusude ha hewtiti ɗon minen no woodi ko haalana men no woodi yimɓe buy haalanaɓe men hara wona an mon ami mon frère dartu hoorema si yeehi ha yewtere cukkorama a yewtirama wano noon hara dartu hoorema woni noon ko awamu ma woni ko soobe toujours dartu hoorema par ce que ɗum ɗon holli signe ko signal noon e ma woni ko samakala ma ko soobe ɗum no woni signal e ma ko ya darto ko jokkuɗa kon donc kono sa fuɗɗi ke yewtude ɗum no woodi marɓe probléme oy hara ko probléme ko ce sont les problèmes qui sont minimes quoi les problèmes qui sont minimes hara koye fanɗi awa hara koye fanɗi kono ɓen ɗon si yewti e ɓen nayi ko yewti kon ko andi yewtere e kuugal no seedi ko ɗum waɗi ha simin noon kala ne'eteɗo yoɓe ewtumo taw yewtere yoɓe yewtumo taw ko yewtere nden taw adi he piggal fixatake e hoore piggal si tawi koyo jande naato e hoore na luubagol sa luubike ko cela veut dire ko croix rouge yi wonata ka hoore aray nafa e ɓaaki par ce que o ƴolo ƴalanoto fus ko nafata ala fus absolument rien et puis kañum kadi wonoya hurmadi wonoya aden criminel par ce que no andi ko andi ko luuɓede luuborama way ko ɗumanni ko ɗum tun o andi donc on no yurmede heɓotako yalla dando a ƴettude on ɗon inna noon donc nde windoyde soori janggasi ne andi woɓɓe ɓen no mari chance ha hay so tawi woni ɗo no luubore bimɓe kikiɗe ma hay so tawi no wayno wayi wo kono konko wayi no wayno wo ɗon no woɓɓe maɓɓe no mari chance quoi
ɗum noon yalla dandu ɗum ƴettede par exemple e armée ko siga ɓe révoltata, siga ɓe wonata vrai criminel. o yi en foy ɗen andi formation ji ɗi, en foy ɗen andi si goɗɗo yehi ha suusi ko wiyete sawru kon, suusi ko wiyete yani piggal kon côté ji suusi ko wiyete hoyde kon, e on ɗon huɓinagol mo wonata facile, huɓinagol mo yombata, on faami, huɓinagol mo ngol yombata. ko ɗum waɗi haray ɓe duwa wattande yilla moƴƴa ko ina seeɗa. Gooto ne'ata ko goonga, gooto ne'ata, kono noon kadi wata jaɓu coggal ne'anama, par ce que si coggal ne'anima ɗum seeday yadata a heɓata no faliraɗa noon, faami. Iɗon andi kon ɗum jingete nafa, hunde wotere jingete nafa, yani si ko yenete jande kon, ko yenete jande kon ɗum ɗon jowo jeego jeeɗiɗo ha yeeso toon no wawma jannande. par ce que so jangi o étape ɗo a tawi ko on ɗon ko ha ɗon o hatti e on niveau ɗon, vraiment hiɗa faala yo ɓiɗɗo ma on avance o yahoyay kadi e ɓurɗo on karamakojo makko ɗon, que ça soit ko qur'ana ma ko français. so jangi ha tayle hi on musejo ɗo ma on karamakojo ɗo yani wiyen noon annen mo on karamakojo ɗon tawi ko ɗon niveau makko on hatti, donc imo duwa yawde o ɗaɓɓoya kadi e kaw ɓeydita andi no toon ko wiyete soutenance, no toon ko wiyete master, docteur et professeur. donc ɗum noon sa heeɓi master, on noon kaka master yagal ɗon hatti, a ɗaɓɓoya ko wiyete ko wiyete ko doctorat. donc so tawi woni ko doctorat falɗa, ko gaynayɓe fi ɗum noon ɓen kadi yahata e muɗum, ou bien donc awa ko jande tun wayi noon, ko jande tun ɗuɗɗiniranta yimɓe ɓaawo ma ko jande tun tawata hara hi ɗum ɗon, sa heeɓi ɗum ɗon wonata ɗiɗo ma tato ma nayo, ɗum noon no heɓirɗa o an tigui hara iɗa jiñi. kono ko wiyete wano ne'ugol kon, ne'ugol ngol ko wattango yila, woɓɓe no waɗi contraire mum. est ce que sa inni a hoccay yani côté ji ɗin fo e ko innete needi kon, yawoyay ha tawoya hara hi a feggoy to woni. kono waɗa si mi wi ɗum noon, neediji ɗin ɗen andi ko gonga mo be ne ayi, kono ɗon andi localité be e needi muɗum, saare be e needi muɗum, pays be e façon no ne'irta noon, on faami. kono mais wano jande qur'ana ma l'école hiɗa iwa e pays yaha e pays, on faami, hiɗa iwa e pays yaha e pays. par ce que on imaginez vous e yiiɗo wano e jannguɓe ha heeɓi ko ente ko lauréat, ɓe mo ɓe yaha Maroc ou bien en France même Sorbonne to ɓe yaha ɓe continue a jande maɓɓe nden ha ɓe heɓa diplôme ko winte comme professorat ou doctorat. ɗum noon fof e yii qur'ana kadi wano men arabe, yani ɓe ɗon ka jangga ha tawa ɗon on no c'est insuffisant, ɓe yahoya e localité go, ɗum noon fof waɗi. mais imagine noon joni siko needi wiya, hiɗa andi ko needi ko joguiɗa kon kam on nokku goo, sa yeehi a heɓoyay toon façon no needi goo, tawata hara sa ari a inni a gollitiray ɗum ɗon ka men, wonanay ɓe sattede, wonante an tigui hay an sattede. par ce que no woodi hay yewtireji goo tawata hara woɓɓe no considére ɗum ka maɓɓe ko needi, kono mais sa yeehi kam on tawata hara an ɗum ɗon no considéra ko hoyde, ko yawre, on faami. ɗum noon fof ko wattango yilla moƴƴa koyna seeɗa, par ce que ko yewteten ko ɓeydodirgol rek hande yewtay tum ɓeydodiren, par ce que ko maniére no ne'irte noon, ko honno ne'irte, ko ɗum ɗo wonde yewde ñomiten seeɗa. donc yewtiɗo ha donc ko honto kadi artaten e mum koko wiyete needi wano par exemple no woodi ɗuuɗuɓe meɗen ka fulawaji, so yeehi surtout ka fulawaji e yiyay ɓe faggi ko ɓeynta comme faggagol jawle, wa yeehi ñaari no ne'a, bey no ne'a, baali no ne'a, woɓɓe bare oy ko neyi, yani piiji kullo heew ko ara ɓe ne'i quoi. donc ɗum ɗon fof kadi ɓe marani ɗum ɗon solution, ko honno ɓe ne'irta ɗum ɗon, ko honno ɓe hollirta ɗum ɗon no gurdam munɗa yarata noon. ɗum ɗon fof kadi koye nder needi ndin tawa. donc wano kullum wata
soodu tun accita yani sa soodi hunde ɗo anni hilan soodi nayi ma dammi donc a acciti ka burure tawi ko yani ko par yontere ɗaɓɓitiroyta ka burure a wi ye hilan faggi do jawle hilan faggi nayi milan faggi be kono ko par yontere ma lewru tu yirtaɗi mo nami wi ida soodi acciti kay voilà ida soodi acciti là je suis d'accord kono ida soodi ko ne'a ɗum ɗon na needi noon on faami par ce que kañum kadi yiɗa accitirede ni sa accitiri ni way y a pas de problème par ce que hollali hiɗa yiɗi newde ɗum yaha faggano yo hoore mum donc andi noon dammol si yehi ha fagganike hoore mum hay taaki e burure pour que ya hettutu ɗum ɗon wonante probléme sa hittinali hay créante yani créante hay ko wente kaso kon yawe ha mo be yiya kon yani nandintina ko ne'i kon a hawra e goɗɗo go ka burure te on tawata ara kankadi mo ɗaɓɓutude ko wonno newde joni noon ko wonɗon newde kon no nandi ko wonɗon newde kon no nandi hay siɗa sunnuno yehi ha ɗum ɗon ɓay a wayri yiwde ɗum ɗon mutino a joni hay goto mo wata sendidirde ko hombo jeeyi nde sunnode ɗo ma ko hombo jeeyi mba mbewa ma yani ngol dammol ɗo an tun a yi guri ngin tun ɓay tun no nandite ko jeyɗa kon a wi ko an jeeyi oɗa kadi wano mum donc ko honto yaltoy toon noon ko piiro ou bien ko piiro yaltoyta ɗon ha sa renaki sokidiron et puis perdon kadi par ce que ɗo hande laamu ngu woɓɓe ɓe ko siga ɗum yiiɗi si yehi ha on haaɓi ko ɓenta donc ɓay joni on yeddotire fi mum awa goto e mo jeeya adde ɗo ko menen jeeyi et puis ɓe ettina on kadi hoore ɗum so yengiti kadi ɓe soka on donc après noon ɓe accitoya on andi hara woni double perdi ko ɗum wiyete double perdi ko ɗum waɗi ha siminni on sa soodi hunde ta soodu accita sa soodi tun ko innata hi ko ya new soodu fof andale hi a ne'i par ce que a waɗnayi ɗum hima hayra si haynike ma a yaltita to ma nani hawa ma vraiment a nanayi hiɗi woya ma a nanayi no yiɗi luuka ɗi yaha ɗi sutoma ɗi ɗaɓɓitama on to wonirɗa ko ɗum woni ne'ugol en fof no gasa ɗuuɗi ɓe men no andi ka fulawa so tawi hari ɓe noddino joom baali noddino baali mum ɗin hiɗi sendidiri hawaji ɗi siko beyi kadi ma nayyi wano mum no sendidiri gerto kadi wano mum no sendidiri imagine hay bareeru si tawi woni a neyi ɗo hara ko bareeru sin haynike to joom mayre o yiyayde doga jaɓɓo si tawi no ne'a needi moƴƴiri anna ko ne'a accita kon ko ne'a accita kon ɗum noon ko yani ko bononda andira ko woni kon fof ko newgol ngol ko ɗaɓɓalngol ɗum solution ko ya ɓannu multa ko ya ɓannu takkoma mawla sike si yehi ha andirima wano noon vraiment a yewtata ɗum yengita konngol ma ngol yengitata konngol ma ngol toujours haray no woni prêt e konnguɗi ma ɗin toujours haray no woni prêt e ko kala ko wonɗa waɗde ɗum haray no ɗoftanima andiɗa aray nokkure tawa hara ɓenɗon fop vraiment a heɓata ɗum fayda ko falaɗa kon ko wiyete needi kon kono ɓayɗa hollano lawol ko rewata sa yii siga ɓe yimɓe toujours an kadi a heɓanayi solution muɗum ɗon fino ɓenɗon wawata e waɗirde mana e ko falaɗa kon ha yunta ɗon hiɗa andi ko boni wadde kon no boni hiɗa andi le hi ko kamɓe ɓuurma ɗuɗude e hinole kaka maɓɓe kadi wonɗa en même temps donc an ko honno rawirta e koɓe woni e wadde ɗon kon on bononda ɗon ko honno rawirta ɗum ɗon andi si tawi woni wona haqqil marɗa wona a hollano ka rewra fiya yuntu andi a yiway ɗon de den an holla an ko a neɗɗo haalowo goonga ɓe hollama menen goonga kala haalatake ɗo ɓe nanga joomum ɓe regilamo ɗon taw ɓe andinamo way ɗo ko menen jeeyi ɗo ma ɗo ko menen andi fiiɗo a faami de den hino ko haalɗa kon ko goonga kono goonga ma on piyima a faami donc ko honno haalirta noon goonga ma o yunta hara goonga ma on piyalima ɗum ɗon fof ko ɓaɗagol moɓɓe ɓaɗagol ɓe hollama ɗin solution ji par ce que so daari même en fof eɗen andi en tant que matière journaliste ko wente ko matière journaliste eɗen andi sa yehiɗo waɗugol interview par exemple e bar a yehi waɗugol interview e bar ni donc eɗen andi ko yiyata toon kon c'est des choses ignobles c'est des choses détestables
piiji ɗi anndanɗa hoore ma e julɗo ɓaɗata ko noon ɓay an objectif ma on wona ɗum ɗo wonɗa yahugol waɗugol. Il suffit juste ya andu yani ya heɓu explication wonɗo claire par rapport ko ɓen ɗon jokki kon ɗum watta ko semblant waɗata a waɗa wa nandite yani ko yaw waɗu wa nandite mi ara ɗo fi jannugol de goɗɗo mi ara ɗo fi jannugol mais ko solution yani fi ko ente nedi kon ko ɗum noon woni jonnude ko ɗum noon woni addude ɗo kadi voilà hara ɗum noon kadi ko en andirwano noon en fof eɗen anndi ala no ɗuuɗi e men yaw fréquente ɓe siga ɗum sa yehi a tawi woɓɓe no fiima ɗo drogue ma no yara ɗo beere ko honno wawata interview waɗirɓe ɓen ɗon interview fiya andu ko honno ɓe woniri e localité yani honno ɓe woniri e domaine mo ɓe jokki on ko honno ɓe woniri ɗon gurdam honɗam ɓe jogii ɗon dayro naya hewtunta wiyaɓe drogue moƴƴa yoɓe selu kamɓe le ko ɗo woni gurdam maɓɓe ɗan na yartu wiyaɓe wondema beere moƴƴa yoɓe selu yargol na sa haaliri noon ina ko haalɗa kon ko gonga kono noon a gonga ma on sa hittinali o piyete te ensuite a heɓata ko falɗa kon hay goto maɓɓe a interviewata ɗon on o jaaboma ɓayɗen andi ha honto sularjo yennata ma ko ha honto mari probléme donc solution on fof ko yaya wiya donc min de ƴe min hari min kadi mi waɗayno ɗum no faami min kadi hari mi waɗayno ɗum mi fiimayno mi yarayno ɗum hari o tigi waɗino ɗum no faami hari o tigi waɗino ɗum kono tawata noon hara eɗen andi en fof e meɗen aɗa andi a waɗali oui eɗa andi a waɗali kono sa yewtiri noon ɓe ɓurtaki samɓadadema ko honno innaɓe donc miɗa andi noon ko solution hombo mi rewi ha mi seli ɗum onon nini no woni ɗon ɗo ni par ce que min hari si mi ƴettino ɗum mi heɓayno muusu ɗum mi heɓayno ɗum e ɗum mi heɓayno kum probléme um onon noon joni ɓay nini hiɗon fewnita ni ko ɗum won ɗon e waɗude hiɗo yarde nini hiɗon fimude nini est ce que onon on ala heɓude koye probléme oy fuɗɗoranaɓe ɗin point ji après andi a hetti lawol ngol fur et à mesure a waway andude ko honno ɓe woniri nder toon par ce que an kadi ɓe convaincu ke ɓay ɓe andi no wawi an a waɗino siga mum et pourtant le ko sembla waɗɗa il suffit juste c'est à dire d'attirer l'attention envers eux ayi donc a waɗiri noon ko ɗum ɗon fof ko holli ko formation on heɓuɗa notion de base on ko ɗum heɓuɗa soit kaka suudu ma kaka jande a faami ko ɗon heɓuɗa ɗum noon fof si tawi noon ɗum noon fof raati tun mo nami wonnugol ma yimɓe ɓen sattay par ce que na ko falɗa kon tun yiyata ka yaasi na ko falɗa kon tun yiyata ka tumbodire kala ko yahuɗa a yiyay toon ko a falaka pour que no ya waw maîtrise de hoorema e ɗum ɗon hara a posani probléme ko ya andu ka iwɗa ɗon ko honno wiyanoɗa ko ya andu e duɗal ka iwɗa ɗon ko honɗum kadi jannanoɗa sa andi ɗum ɗon a yata ha feggodireɗa e probléme ji gono waɗa andi si goɗɗo si yeehi ha o andi hunde net pour que ya heɓirmo probléme sattey woɓɓe ananayi woɓɓe no to wawɓe yiɗuɓe guere ɓen ko ɓen tawi on kaari ko huula reedu on faminkini no janggi ma no faminkini no andi huuli reedu ha maayi par ce que yiɗa andi ha hande cela veut dire a goɗɗo arali waɗuma ko tawata heɓanali ɗum ɗon solution on faami no toon ko yahata ha tawa goɗɗo no wawma tuusude ko min ɗum kon nani goɗɗo si ha tuusi ndimuma ngun hiɗa andi ka ƴawrantamo ɗon a ƴawranoyimo ɗon hara accu ɗon tun joni a tappaymo ɗon 21 kono faliraɗa wo on tuma memirɗamo ɗon par ce que la porte est ouverte pour toi ensuite no andale fuuyi ko lantiɗa kon koko hananma kon woni piiji ɗiɗi ɗi andanɗa hoorema a rewi ko hani ɗon eɗa fiya hettu kadi ko hananma kon andi ɗon koko yiɗɗa wo waɗɗa ɗon ayi ko ɗum mi haalino nane koko yiɗɗa wo waɗɗa ɗon joni noon ɓen innaɓe ɗahuli reedu ɗon ko ɓayɗande ndimuma ngun tuusaka hiɗa andi ko ɓe woni wadde kon fof an ɗum ɗon hiɗa andi ɗum wona probléme ma par ce que hiɗa andi sikoye probléme maɓɓe an hiɗa marani ɗum ɗon solution accida ɓe probléme maɓɓe on ƴetta solution ma on yaada e mum a faami
ɗum ɗon fof haray kono neɗɗo daɗira kono yani neɗɗo dalno duwa andude hoore mum taw duwa andude ko honno gérirta hoore mum taw fi probléme ji jama on par ce que sa wondi e jama on toujours aray hiɗa wondi kadi toujours kadi e probléme par ce que yimɓe si wonni tun haray um kadi no nder ton anani ar wonden ko aro ha ɓen ar wonden ko aro ha ɓen e koye nder haare nden noon solution ji ɗin heɓoto yani no woodi haare no e nder haare komi woni yewde kono haare no e nder haare andi hay portoɓe mbawaɗo ko ɗum o wiyayno o yiya la guerre froide yiyayi la guerre froide waɗino c'est à dire la guerre à travers l'intelligence à travers l'esprit à travers la connaissance on guerre ɗon a waɗi ɗum ɗo welalan a waɗi ɗum ɗo ko ella e an a andi le ella makko on donc hiɗa andi le ɗum ɗo welatamo donc ko ɗum tusanta ella makko welatamo ko ɗum an kadi artata donc ko wiyata kon ɗum donc mi waɗi mi toñima yafanolan c'est fini donc ko noon mi holeto solution koko wonɗa wadde ɗo ko goonga an ɗum ɗon juyi e ma kono noon si ko yomi tindine ɗum moƴƴa e ma kadi mi adda préve on par ce que andi na ya wi tun donc hunde moƴƴa e kaari ron hatta ɗon a adda e préve on ɗum fof no nder ton sa nani tun ar wonden ko ar ha ɓen kono noon e nder haare nden haare ɗon say woni ko marɓe haqqil tu woni nder ton vraiment ata e haare nden ko haare ko ɓenta ko ya la guerre positive ya la guerre froide no woodi yewta ɓe famodira ɗon tawata ko ɓe seediri ɗon ko welo welo ko solution ji ɓeydi wona haare nde yimɓe sikkuno nden par ce que woɓɓe iwoye to sikkuɓe kañum ko kañum ɓe ginnawa ɗo noon kombano ɗo ayi ɓe haara yimɓe no sikkude ɓe no weldi hanke heccanki hande ƴawray ɓe ƴolday ko kamɓe ɗiɗo bimɓe kikiɗe ko kamɓe ɗiɗo awa hande ɓe ukkodiri nana nafigijo go no nodda to kaari o sela oɗa oyna he an kaarijo tigi tigi hey komi torima ya accu hey ka aduna ɗo fof fotata nanude joni noon oɗa kañum haalanaka ɗum ɗon si tawi ko ƴawa ɓerdejo oyna donc ayi jaka oɗo no mari sekkiɓe jaka ɓe famodire hoore an mais siɗa mari on ɗiɗo siɗo mari faamu kala arɗo e mon e yewtere nden on ande kono ƴettitirton on anda ko honto wondi ganngal e mon e jama on ko ha honto hatti a anda ko ha honto jogodirton jokkon enɗan wallon hoore mon wallon jama on c'est ça la solution mais ɗum fof waɗi sifi ke wata o tigui ɗum fof wawi wadde wo ko so tawi woni o tigui accali koyinte kon needi ndin ka galle mum yani needi sa nani needi e gandal ɗum koko jokkodiri needi e gandal ɗum koko jokkodiri koye nder ɗum ɗon jikku heɓoto andi woɓɓe no wayla jikku woɓɓe no wayla jikku kono woni waylugo jikku ko à travers andugol ngol so goɗɗo andi vraiment simo jokkuno goɗɗum gono toon ko tawata lorray o yiltoto e mum kisan o selay kisan ɗum ɗon noon ko si tawi woni o tigui andi koko lorrata honno noon o andita koko lorrata ko ɓadagol anduɓe ɓen sa ɓadiki anduɓe ɓen ɓe andinima vraiment a soñjotako hara yiɗen duwa wattande yilla moƴƴa koyna seeɗa eɗin piiji mo be meɗen e anda tun hanki ko mawɓe ɓen hecci hanki ko soriraɓe hanki ko babiraɓen hande ko kotiraɓe mais janggo ko miññiraɓen ha e ɓiɓɓe ɓen par ce que aduna on ko noon donc mo be no duwa wattande yilla acca ɓawo mum ko andi hara hi lorrata ɗum ñande woni ala kono woni lorugol ɗum ñande woni ala ko wullirede haray si jomum maayi feƴƴini tawata haray wonɓe ɓawɓe no wullirama hayka gayka donc ɗum no hulɓinani neɗɗo on duwa wattande yilla moƴƴa koyna seeɗa e ɗum ɗon an sa acci tum ɓawa ko nafata jama on vraiment hay so tawi woni jommum ala ko ɓenta ko ɓiɓɓe kaari ni ma ko famille kaari joni vraiment ɓeɗo alhamdoulillahi keɓal maɓɓe ngal fof no andi keɓal maɓɓe ngal hollali jawdi tun ko par ce que yeru ko Allah hokkiɓe kon e faamu ma e gandal hiɓe sendodede jawdi kadi yeru ko Allah hokkiɓe kon
si a ari e maɓɓe si tawi no wawi feccade hiɓe wallitade miskinaɓe hiɓe wallitade julɓe ɓen andi ɗum fof ma himo tutuno tutateriji ma himo newno jawle dariɗe wano dami ma c'est à dire wano ɗum ɗin piiji ɗum fof himo acci ɗen dimɗe wano dimɗe leɗɗe lemunne goro piya mango jamanu naftorde ɓaawo mo acci beye baali nayyi jamanu naftorde ɓaawo donc ko ɗum heɓata toujours ko sekkiɓe wawɓe mi naali a heɓay baaba direct ko comme no ɓeya kono a heɓay nandituɓe wa baaben ma arayɓe takko ma inna a vraiment jokke ko bamon jokkuno kon de wonayi hande ɓe o jamaɗo fou no weltori baaben mon o jamaɗo fof no weltori mawɓe mon ɓen donc onon kadi andite waton añu weltorede hande ɓe ala hande kala koɓe weltana ɗon tawoydeɓe onon kadi waton añu weltanede a heɓay siga ɓen andi ɗum ɓen ɗo woni lonto e place mawɓe ma ɓen nafiɓe ala kono ɓen ɗon ɓurtima courage de hayɗa falano bontude ko baabe ma accuno kon donc ɓeɗa hollima lawol a waɗ ɗum ɗon bonitataki par ce que no wonde nafa est ce que tu vois vraiment on doit porter beaucoup attention haray hande kadi fayda en adno tun yeru solution o toɓɓe seeɗaje fi ko yowiti e ko honno o tigui doit heɓirde ko wende ko needi seeɗa needi kay buy par ce que e wawali lintude fof par ce que no heewi catégorie ji no heewi façon ji ko nono goɗɗo ne'irte kono wano piggal en wano raƴede en wano ɗawede ñiiri en siga ɗin piiji en no ɗum ɗon ne'ata haray ko ɓannitede yewte multe no woodi no comme nomi haalaniri on noon no woodi no goɗɗo sanctionnire fi yo ɓurtu heɓude needi o anda ko waɗi ko waɗatake kono wona hara siga ngala oya sanction donc haray ɗum noon fof eno doit accude saabu yi hay woɓɓe soka ɓe ɓiɓɓe mum woɓɓe soka e mawɓe mum hara ko kaso naɓa ɓe prison net soka ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fi tun hiɓe wasinedi ɗum fof sa yi ɓe waɗi ɗum fof ko ɓayi ɓe heɓali solution ko tawatara ɓe heɓay prison ma yani kaso go ɓe wata sokirdemo ka suudu hara o yahali ka gendarmerie ma ka police to donc ɗum noon fof ko manque de solution kono e gonkoyente kon tortoɗen Allah ko Allah on hawrindingen tun e sawaba vraiment ko tawata hara ɗum ɗo wawa e nafude e nafa o génération ɗo par ce que sa nani nde ɗi yewtereji no waɗe c'est pour nous la génération la jeune génération la génération d'aujourd'hui c'est à nous c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de parler ici c'est juste entre nous c'est juste pour nous recadrer est-ce que vous voyez haray hande kadi e wawa hattude ɗo inchallah nous allons revenir la semaine prochaine en ce qui concerne notre émission votre émission qui vous parvient tous les mercredis dès qu'il est 21h inchallah sur notre plateau Jama TV depuis Dakar e weltanike wonɓe wallitade en ɓen ko région to e weltanike kadi wonɓe e darde ɓen fop inchallah haray yon andu on est disponible et la porte est ouverte pour vous hay fus ko woni ga tawatara ɗum ɗon no wonani on sattede ala haray comme no yirɗon noon haray koko hawtuɗen inchallah on se reprend la semaine prochaine si Allah on newni jaaɓi au revoir.